ngày năm nay trần thủi á cha hình này này thủi á ai mà phát hiện hết cả cái điều nào cùng với ngoài mình tâm ta bằng à pastor pan hỏi ta hết đi bỏ mình xuống member you should close lại đi đâu biết alak member của hết du dài ta đâu ato không bị pastor committee của buổi sáng tên Pathen cha hiwa Pathen close lại hết điều nào để tu khả năng cái nào cái trong cái điều gì ngay hui là chân cái đấy cái chỉ chung mà hình của các đồng kiến lại soi cha hồi không sang là nó gì về sang là nó gì về cho bên xóm xích gì cho bên xóm là gì cho bên thùng Peter James and John cái chỉ thùng lại là hết John cái pa ngày luôn John cái pa he number one chỉ có na chapa na nu kibanen nu na chapa kibanen tia ma ko ma nu asia ko mi cho mi cho na nu ya ai ba ipi ham teng le asungil khan me cho ya ifi pa le asungil ai ke trending pa he athupi ne he so bi te tu lai christian tam ta hi he de wa hen how ho tree go July le ready sian le bu ni ngai nala drainage sum lo be gwa du ya hang ho tui dim sa sa de I chen ho he ai ma hi chi tui hoi apa chom ka cham ho he ki ra ta an ho ai niam sa te nga le so ta phut vai khu pin mu ni ke le hang ho tui christian de tam he bible de ba he badung tui khang lin tui bu yong la tam chom lo ni sang la kiem chom lo Christian hin hoi chu ita san ki ti pa he thu la la phat jang le I feru ha din boi nam ta le I feru hi boi na he akan hum the hi chi fet pa hi cho Pathen e ho ko ma e hil no mo he amen mi tham ta hi I feru hi gol no na nuya na thano na entertainment program ai lo wa le ni la cha pe yo ke de feru he Christmas am ipiham teng hen aki palu te kim lus uita non ta kenya ki dona ne loading ti hello he cho ni ho sanga in sunga gan thena hasana thina man na honga mius I tiram ti te I fate pa ki jam thele Pathen lu pi dia tu lai tai ho lai a fit ha za pending angai che trena pu tha ma ngai the ya ikizilung hai so pite ho school kiti hi a place of learning what ipi ki hildu ha Christian ko hai tam ta gildung chai wanga a pi pe na he mi chon pha chu ta san wanga hing ding ha ti ta ya chu ni pin tha yo si ta san wanga hing ding ta san wanga hing kiti mu lo be hing ding ya a chai wang hi chai ta hai chu Pathen ki pa na ya to rom ka chang so na sigi na na le the just shall live by faith ta san wa ma hin ngai from faith to faith ta san khana ko na ta san khat achut ya le ta san dang step ani chu akhan na na ka ti ta san sa kum ni I pin ta lu kum ni ai I fi ha chu de bible de jung ya he amen le pi ju ya bul lang sa le thu che mi tam ta hi a bul lang thu ale lang tam he chu bible chira le we Ezekiel 37 na thakao thui khil lai ta wa chu 47 jo pasanga sermon ngala ku kisai jo 47 badung chi ba dala tem para ko long lo a khu mi da pha khu ma pha ko ma pha jo wa adino hukta chu a che tho ta le he chu Christian hin ko la ga we ko he faith Christian hin ko chu ta san hin ko ti na he Well, so be there. If you hear a hot ding, a canding, if you hear Pathen Lopina, Pathen Nato, Sarin Pai, Pathen in a day. Nadam one, the feet Nadam silent. Feet had Tani Hojo, Tidding young let, Nakom Chatmoy, Adam Dabam, to a room. Amen.
đam sa jang le a fe ni lo hi ana hi chu amai ve dam mo hi chu if he khan diu pakai so nu hi kum thum le a ke sor cha ho se jo na dui wa taw na dang Pathen pakai kadam the na ringin na nu ha ja ka yu yo na ringin ka ki pa jing na ring ka covid na ring ai lo wa kan chen na ring ki hot ataw pu taw na thum ma he Lord increase our faith amen lupung song na sigi changa kum thum la ke nu ma ju wa chu taw no kon san dang ngang ki mu poi a ki mu wang chu kata sanu khan san ja ba ataw pu taw na ngai cha be lom lupung song na sigi changa na increase our faith tu na yo pakai increase my faith it you pa he Pathen ade ne hey today in the school of faith ta san ki chu na school ai no Christian hin ho he ko ham oya teacher Pathen hai ko ham Pathen tu ai thagao thing he hilhom Old Testament Abraham te ho Noah te ho ta san ani hi la chun pa Pathen hai ilong na mo New Testament pakai so khanga chu ase yu te mi ho chi jina ta san hi la chun chapa Pathen hai hilhom tu ho bung khang hagao khanga hi ta san ai hil ding pau hi Pathen thi koi ham hagao thing Pathen hai amen he atu pakai sun na chung wal hagao hung din don bung som na li chang som ni lu ama chun isa kai ne hil diu ve amen he will teach you all things are if you will allow ta chu hagao if you pau hi ai hil diu he school of faith hi hagao thing ki Pathen hi oi ja tua pang ding tua hi student to believer ta san cha te he ni textbook Holy Bible abana subject jo le faith ta san Genesis upon Revelation the guy abona Christa ta san thugan be pin tha ti Christa ta san bo ta san wanga hu hinga be ta be ipin tha lang ta san ngai ipin tha lang ta san na hin khu ban de ya jo subject hi syllabus curriculum hi ta san hai abana note with you ha bazar note it you ha atek sa khat lo akhat thelu tengal lekha bu commentary lekha bu do kisim ho hui pyam ta le Bible khanga ta san ga la ho Abraham te ho ai lo wale Joseph te ho Moses te ho Noah te ho faith Bible ki yo note bu ta ma choi lo am ai ki thopi sa we e ya am loi da cho amo ha ko ki ki amo ha ko hin ko ko na ki ki pa he not bu ta ma he ya cho the lives of the heroes of faith in the Bible Hebrew bung som la ka ki se ho ko ai le examination I pass na liu promotion ni na liu now jira ko na 1 2 3 abana class 10 11 12 BA MA am dan cho Doctor Changia ifiru ichai na liwa he exam nga he cho exam be koi ma ki kai thei lu he pass nga he examination pham dile daily problems nisha problem in ho trials temptation testings problem chinamana hasana subla pa gan theina lumti ma gan theina lo sam no ho tap na tam ta Christian ko cho he examination he to I bol lai ta we a pass loy a fail loy a za chat kyo he school of faith om ding da he he cho thuma ka si tin in general what is faith dunia he Porin kolesi mi te ko ma nakil na bang win atine na kolesi bungi chang sigi na chun ki phut do on nakil na bang u chun ki phut do on nakil na bang u chun ipyami kilo ta san ini kilo tu ni hin Hebrew bung som la khat chang khat pa he chok tile Hebrew bung som la khat chang bu mi bui pi de hin
hi ban ta san ga ha ho hi tam ta me inok tia ki pana tam ta hola he mi tham khat mi thum mi li hin ho he ta san ikil de wa he amo ta san he hebrai bung som la chang bum na he ta san be Pathen lung tu hoi ai poi. Without faith it is impossible to please God. Ta san na pangluhin Pathen ki pa sa na thiam poi Pathen lung hai sa nam poi Pathen thân ốp sa nam poi ifit pa wa ma ki pa he na so impossible ai thei poi ti yang pa he ipiham God pleasing faith Pathen lung hai sa Pathen ki pa sa na ta san chui piam ti I het lo wa le I thei lo ring he ye cho ga hang ho thu sim ki ji na he I thamanga chu Pathen ani ki pa sa wa I tabang faith ani ne wam ti pa he I ba ti ki khol yu ne he chu le hebrai bung som la chang na ta san chung chang a he ipi ki se yam ken hi tin ka le thil khat a me thil khat a mo nge thil khat chu a hi mo nge kitia ilung ti ma he ki het chin set ama wang iminin mu phalo lai na iminin mu lo lai mu phalo lai he chi ilung ti min a het chit set minin amu phalo chunga chu ikinep na yo se ki bung ha ki kingam ha ai ta ra thi san ya ikinep na chu I het chit na ilung ti min het chit imin amu phalo he chi chunga kingap ha na pa he ta sa na he aum lo pya kingap ha ki dia le si chunga ha amen science ai atimu ki ta sa na he I wa mu lo be ta sa na he ja so he chi chu ikingap ha sing pa he Pathen ki pa he amen super glue to ma he ati be ki kholo the de lo we mi tam ta sa ni paper hello wale piham bumela ki be ho he cham khadu le leng hong ta chu go yu yong le leng ha min na sa la the cham kha be na chu super glue ho ba nge be sa ke ya ke la ro la asie ta super glue faith Pathen ki pa ne yo hen thila phating le Pathen ta sa ang si pe se ting le Pathen ki ta san do ji lo ki gam ha lo ji lo he revan tong zo ne ka ho wa ku sa da bo lai example ka api ka su na thile ba be tu me li ka se ta mi pa ka course la so aki ta ran so pi le ta bam ten hai ta tu anoi lam ko ma he pa kai ne hu na ka hu na de ala da ku te ni ha ta pa kai ka hala ka thi gai tai yo fi ban te ni khamai ta kom hi ta ki cha hi pa kai le hu na ti hi pa kai ka hu na de ala da ku te ni ha ta ka hala ka thi gai tai ni tam ta hi problem ne de li fi lu chi anh yêu thiên lệ cái hoàn toàn manage in body rồi Pathen cái ta sinh lên cái hoàn manage in body đầu tiên là Pathen nó cái ta sinh rồi cho lại tại Pathen cái phá rồi cái lại tại Pathen nó hàng này giờ ta sinh cái gì thì cái này mong cái thì ilung thì mà hết cái này cái hè imin cái bolo cái vác cái mong mà pa cái số Pathen mukha quên bằng im mukha Pathen này hu hin qua hi ta chỉ kinh ngầm thời gian này thì sao na kinh ngầm nào hi thì mai cái tu khẩn là hay à tu chân nào mà kinh ngầm thời gian này một chút persecution này thì đều cái hết buổi ai đan mò chui chui ta sao này hi à chú bé lâu rồi ai bảoว่า ta san cái gì phê ít cái này hi à vậy đó ta ata ta ai nai san các cái san luôn đấy cái definition cho ta san ata ta ai nai các cái san luôn đấy amen pakai so hi Pathen ta ai nai hu hin budi ta ai nai ông thì mò nai cho lại ở chỗ đó mò nai ông kia tiếng pa sai nai các ta san các cái san luôn đấy thì amen chú thì là ta sang cái ami nhung thì lúc bây giờ
ata ta ahinai hu hing puta ta hinai ka kisan lut ka thila lu de chu ta san dan he he chu general ta san he pathin ki pa na pa to in the de he khatna koi sa di do di what is faith that pleases God or what is God pleasing faith pathin ki pa sa na ta san chu ipi mo ham Hebrai bung som khat chang bup na ta san beya pathen lung to hoi a hi poi lung to hoi su khat ai nai ta san beya pathen ki pa san him am poi impossible bit pai hi thai mo lo na ta san beya pathen ki pa san na thai him am poi chi he atu te atu ni ha no hin khuwa ko na a fit tu ni bola pathina ke pasa ham itabam fit ni a pathin ke pa ham chule so pite ho pathin ki pasa lo mi ho he pathin mer som lo si amai ta sa lo mi ho khat mi len khat ki pasa lo ja ma ja ka bol pi the ta sa pathin ti he na Silpa tam da bol the Amen. ki pa sa lu wa le Hallelujah. ya give and receive pi ding la de pathen ta sa ni amanin pi ding blessing bol de hello Amen. til ni ni men he trust and obey na ta san le duyin numun ki de ta banga ya chu pathen ita sa ni pathen ki pa sa lu wa le ya kai bol thi pa kai pathin mel som ne yo se nei pa hen ipian to de na blessing tam da Amen. belaw ti le se chunga history ayang pathin ta san ho le se chung ki chai ta ka athu simum anyo per amazing grace iting ai ta nung sit kidam umza za chi ta ma pa the tu ni changa ni sia ki salu nam thalo so he rom ano pida dan koi ma cha leng la ho ni sia gi lo lo bi jo Alexander ho koi man ani sia gi lo bi jo na tu khanga he chi la phut pa ho bo ni sia ho pi ta revival program in subita bo na manu ya chi la ho thu pi da nan ki sa ki ma bi jo a fi pas hi chun noa hin khuwa ko nai ga diu he khatna pathen ki pa na ata san na pathen a ki pa sa na ata san chu ipi ham tunin thum ta ta beo tin a hin khuwa he chi ti han ga i bol ma le pathen ki pa de pathen ma som na i don na la diu he blessing tam ta noa ta sa da ko na le shi chunga blessing tam ta inye yo lo tu to ala inye yo lo i chi pi da la til tam ta ma he khatna a personal and intimate faith Noah had a personal and intimate faith Noah ta sa pathina ki pasan pi ham tia le personal pathin personal ta san pathina cha pathin tu chi kho ga ka hello tham kha pathen to ding khoma pathen to to khoma pathen to chi khom ki hon kho a fit pa he gam na lo he mi tam ta he problem ho he pathen to relation pa he asu khan ji chu ama chu lo he Genesis bungkup changko na chun Noah walk with God Noah chu pathen to ki hon khome pathen to chi khom ki da ding khom ti le hom pathen to chi ho mi ni ti chi ho ma ki ding ho ma ki chi ho ma hiểu không nai sa hi ki ho le ma hi ki chi ho ma hi a fi hi pathen to chi ho pathen na ha lo mai anh cũng ke a hi work with God
practical faith, growing faith, ongoing faith. Mini chi khoma, ki ho khoma, to khoma, ki loi khoma. Fellowship day bunga a faith hi pathina ha ka lo he. Velem je pakai sun. Leise ki chai ding thu te ka jo noa khang lai bi to te ka he. Matthew bung som yeli chang som thum lage na. Asre Johan. Itila leise ki chai ding ham. Itabang sai lung ding ham. Itila nang ki bim cha pa hong ki da mata adona wa hi pakai. Matthew 24:13 na hi noa khang lai ni te to te ka na hi. Hichi khang lai chun. Ipiasayam. They were eating, adakomun, drinking, adon homwin, and marrying. Ajinayun, pulo Halloween, tuisang ang lenin, abong tar asumang kana he. Sinayro, hichito sa nateka ne. Banoy lay sa Johnson na dim, no akam di di he. Hichilay ta, Johnson na problemon, alum tim kway kalawa, Pathen to ding koma, Pathen to si ho, hitabang fe, juhe, Pathen kipana. In the midst of people busy in weed, eating, drinking, marrying, Noah could maintain personal relations with God. Ahayeji, kitam da iboy besele Pathen kita haj. Na to aboy holangi, anata priority pia Pathen dala. Business for hola, kam tam hola, school ka hola, ai exam na ipia ibiji besele Pathen, hoy hom ra ki poi do a, ei ma Ibu ina pa to hat kita man pa he noa na bolu me man me lesen enjoy abodan kisengwa anewa adorwa nuwa hinku man lai ta ma he cho chu don seluwa aman janga bor thi chu Pathen to aji khom ne he dunya Pathen to na ji khom ding na tu ne hum kya meditation kare chu no ka sa chu Bible ka singkat hinko ka man dinga macha disturb dihi kalung ton na pinta hi meditation ka nei sunga hi kilung ning na kilom da kalung tong pin Pathen Bible sima meditation era piang khatila break lai pa hu ping di khan ta aman tam dan Pathen tu hol tui khang len kuna tui ko chang ki hor ta bang Bible Hewa any near you and can would paha bailus. And holding a tweet poor community the bay, a wood paha high. Hallelujah. A bay Sunday had to go on, now home you know, so. I'm done with enough. Whether I boil 2 minutes, in a Fiji feature is over there, occupying a Patena Panapi, Pathen to Panamanahi. Tasa time with family. Patman home and 2 people home. Ni Pagana Ajeta there, Yakai supply Bolan in Nom Tahana, Achevala, Supercamanela, Amato Patmona Sadia, he take a party man Katasan. Sana ina kicheng nang ipi bigene ang kikipalu ding pa fellowship kite pa he apoy mo he minute hoy loham pa ni loham athupi he icha te sutia chong ba angwa pha man hi in hu ki du he Pathen hi chu to bang ju he yo to phat man ya ma adi pe ne amen ten dang nei bol sa wa ama to pha de ri pa ama to ki ho khom na ama to din khom ama to wa khom ne walking with God spending time with God it's a faith with intimate faith personal faith ya Pathen ki pa he Pathen ama zala thilpha tam ta bol he a kit le answer bi de tu da he ama fi seu de na Anina an obedient and practical faith. Noah had an obedient and practical faith. Noah tasani tunun na alhuwa mo tasan kiwa alhuwa tasani abole alum tima tasani again abole obedient faith practical faith
ahinga thum te alagao thing api lu ka Pathen na alagao thing ka pi de ta ba bui ma chan iki thum do ngap cha do pi hila athi singan gi me thasit ja alagao thing gi jang lo e tao no mong lu ga alagao thing chan ya lam pi dong lo ahinga thum te alagao thing api de ti jing ja example ka de no ba hin Pathen na se yo se bom la ka la ha le nom le a zui je ge chalai ta chu Pathen ki pa yo na bai la la ki ha la la ki don lo e je min na ha se ai le chun ki da ji gi ge Pathen he sa chu bi ham worldwide flood hung ne ti chu tui sang le ne ti chu obedient and practical faith valuation Genesis bungu tang som ni la ni Genesis bungup chang som ni lani Genesis bung sagi chang ana hi ki bang chanai ta se he Noah di according to all that God commanded him Pathen bole that ti ho hi apon cha bole ata sen tu a bole na to bi ata sen ti sa ti na ama hi ata sen jo si cha bole hi abolo hi velo so video aha din da na ni Pathen number 1 a kong na ki sui ding he tui sang le ni he asai lai ta chu tui sang le ta san a mi hon ata san lo ku chu ama na ta san Pathen sei ata san kong nam chu na he le ki chi kham chu ge lo kong a sui 300 cubits a power hen tong za thuma ti chu na tong za thum Pichali le somna he alhang pin seo dina akung sang dan tu jali le somna he abai le le dan he 50 cubits in 75 feet phit som sigi langa achun ki te pa he asan lang pa hi 30 cubits 45 feet atu te som thum song li juna kung le dan som thum song ya abol he iti chandu ding da phat Asungalang kodo room hona boarding atin asin na ko ini apa po ha window na boarding atin asong thumahin apon cha se noan asuita na he hichi sanga ko lo hi gam dale every living thing of all flesh gan cha yo se gan hi yo se gulatang yo se pacha yo se anu khala cha khat apon na na ding kung sumana ko ne ti sai pi yang chuan mo anu la chalao bi chu gama ko hoi mu ti ya left ke pi ba kai ho hum pi ho Bible say all the living beings living things ni achal khat anu khat ati da bulat tangang gao chu gul jam gao chu gula gao lo la tui sa ga thing tu gulum ta lo di chu na lo Ulang yon setan du mo vet bel ya iden hona satan ulang bele ba nga ulu si satan ti ne lo bi zo na gamla mo ho Pathen til sim ka ama bo ibola satan ka bel be ham dragon gul ki to tu la min Pathen ai ta ho phat ba he yo ga ma min sana ma hi pakhang ma de gul ta na which spirit ba he ya normal hoi lang na ho he a guli to create he zo na be created a creature chom atilum da bul ho jang jao chelong se vacha jucha bo da jao chu it's Bible nu ya he chola abo ba ke thol ho jo se amna an pulu de achamala hum lo yu ja ka cha amen a holding a dan da Pathen bole te ha yang la his face Pathen ke paas Bible với dòng a bảy la boarding go thì a la skip ball chu isim nhân genealogy portion ho isim nung no na a bai piam thi ho lu chu chu abana gulatang gancha ho dulawa ani da na chum chi nan sumi te da na ne de chula gancha yo se ani du na koi pi de ti chu a ha ding dan chu tu che te ne te chu da sai hon na thei pon tin pio na thei pon tin na cho yu sa koi pi iti janam tui
sang lên story của về leo chun thà xóm vào đi chú ra chật thà xóm vào anh đi đâu quay pi amo ni em chú thà xóm phép đi cái này đi quay cái gì chú bay đi mà tôi học cái gì là sai bây giờ là cái chỗ như bay chú cũng đúng cái này đi quay lại ha đi cái chỗ đó literally Pathen say that the promotion abo là he ata san go kêu lo practical ta abo là he cái tờ bằng phi đã giúp Pathen cái bài này cô biết chưa cái chân kia đã ta san na obedient है ना practical है ना Merry Christmas ang ding to kilo na Merry ang hiwa na nunga thing set jide nga engage ta pakai wan jirin thakao thinga ko na gai ding at num je nge cho na se bagin gui lunga ti so ma nuda te ka sanga ki sheli ni ya het an mu pa au bung mi a ko chan pyo al dum na za tu ga het cho ai lo la ki chen pi pa zo set ka ki khani ga het chai wa nga pakai na thu na sei dung rin hung ta da obedient faith submissive faith practical faith hija bo nu me nun ne pu hing pu nuwa hung pang kha chu a thu pi dan da ba a price a pi chu practical da obey bo chu pakai se ya chu tu nyang su pi da atile hi lai Pathen ta khai bo ve I faith pa hi practical is a vale mal somna Pathen api dal ma cham pu api lo ni mam pu api no lo ni boi mam poi I faith wa wang ki ma mai athumna achaina faith pa hai a God fearing faith Pathen gin he had a God fearing faith Pathen gin na tas na ne Pathen gin a fihin Pathen gin sa Hebrai bung som na chang sagina when Noah was divinely warned of ancient things by faith he was moved with godly fear Pathen Tui sao lên đi ngay và nói nhiều sự các sự mong ngày tại atia he na ko ki suy ta atia kicha te ju Pathen na zai chu oh godly fear Pathen again ja chu te ju godly fear chu ane chu na Bible village Genesis bung segi chang khana hai Pathen you are righteous in your generation nang bung nahi nakhanga keima zala dia chon kita ta hing nang bung nahi ati Pathen righteous ati midi mi kita ati pai ibola ai hoi diam de Pathen agi na he mai Pathen agi na he a fedin Pathen agi na he Pathen gidi biham Proverbs bung get chang som la thum Proverbs bung get chang som la thum the fear of the Lord is to hate evil Pathen gin hi set na yo si chon chit ki da na ti a fedin Pathen agin ja chu chon sit a se ki ti popoi ani ki da hira chu righteous midi mi kita hum hiya Pathen ke pa he di na hin ko mong yo si Pathen ke pa he le si chunga di na kita na kita lu nang an be he so be de ho I chen ho he se lu sai ho bung khat program aning ka se bo ka kache uhen to kache ne reception hen sang khat ka pi ka da la ta he talu ka ban ta uhen awin aji pa chun sang khat chu ja khat zero khat a du da chu uhen ei zero khat atia
anh su thì nào cho hồ bung program hey cái chỗ hôm qua cho cái lúc cái ya cho ima sa ka hết ta lori cho ai bang cho sang cái pi cho cái anh đi xuống cái ta rồi mình nó hết thì về ta có ai bang cái chân kia cái gì everywhere hay corruption cho trong na quen chung cái pa cho anh su thì mình pas cái gì na bao lâu mà bọn nó thì là đang là thì để ta righteous beloved Noah's word Noah kama cho the earth was corrupt so leise pumpi johnson the corruption dimse every thought was evil mihem yose amimel lumpur lumthim adi dalo the earth was filled with violence leise pumpi hi kisanai sansona kina kisauna danum lo chu sangai gon nan jong lo chu sapai police am lo chu athumna cho ele the earth was filled with sexual immorality. Nu mai pasar tuan tahun ni di madi milo se belelch. Ban til te ho Pathen cha te ki hi holy angel lu bicho. Keba God pa sons of God ki by fallen angels ban til Lucifer nung ji hoi. Let me him chanu te ki che we. If we part the command of Tihala, Mihima Kisana, Tayakam, Tulayam Tilato Kingatam Tamila, Chanuta Patam Takanetio, Kapuyam and say so, Namiativa, Atolanga, Ama, Miton, Yaho Tusimam Tam Tamiso, Tamia there, Tilatek it away. Christian he fed on the Lord, Masankamame, Domi Kito on the line, Tuam Tilang on the line. Mutayam la gini fallen angel ho bantil Lucifer dungri ho le mihim ho ki chemu jaim ki hu zomi ti na hai cha ho niu a cha ho len ta Bible scholar se wallahi mi len pa he ye chi thila ho ti ta fallen angel ho le amo hin amo sol la pa ti to alam hi bây giờ nó mà mi lên ta agul honu ma tam moi jai no am lai tu to Bible thi ma agul wa le le si ti te ma ko lu tu a umet danum lo min adeya le akibat force ai lo ta so je no a khama ka ti mi yo si ka ti tha nu na tha ni me lo le ma ding danum lo he gon nan lo he Kecho la noa di ta thing sena di ta hin hu an man doa acha te ajiram min na asu boy the acha te da mi ya ke the mi to kina ke tha theva ajire acha te ho ama why ta afid hin why ta anven dos to bi kasa lai pa he yo sai sei da le hichi khama chun adonovin aneovin akicheovin di pa he immoral life iso pula holy matrimony hilo kese adonovin judo na hewe hai ta chok na phayam je we hichla a in sunga ki ben bin a fedin a in sunga ben bin a je cha ben bin amang ki ben do hitabang ta san he Pathen lung ake pasa, Pathen lung ato ya, noa ako na blessing, tam ta tu ni sanga APV, akit na ibat Diyos. Ato ta, tu na lahi, ifenu hi, Pathen di pa na feni ne wala, iti nung yo le, noa tiyo kami at ka, sama ta jo, leisi anun na lai le, ifenu hi, banui na gani na lai. Amen. Bilgram te ho fek banui na gani ito ay. Smith Eagles word kabi ka Satan a secret cut ni siya Pathen do ke ka asu di na Holy Communion ne ke pa chu ama secret cut di ala ne kha thim be se ai ba nga
I na mi na ki mupia I na phala Pathenum in the presence of God very strong. Amana bol kan he le khabu dangiti asilo. Bible law says faith comes by hearing the word of God again. Amen. Bible adam belo. Pathen thu hoya na. Bathroom ham I lo akisilham ipiam katilo hai but Bible he akipu. Tao do na susimai Bible sunga hi umita sama hai na. Power ani. Amen. A theme ching hilo. I have power asay do hoy. Power hita cho. Lek budang. Aha thep lo yang ji mai dai banga ama hi. Ta san ki ti Pathen thu Pathen huwa la ko mi hi chi sunga ko na ma hi ta hai. Adang hi action bo lo tu na. Adang simpo de ka ti nei lo ama secret pa cho. Hi chan gi ya chu om chu. Hi cha pa hi ba nai le. Akanglaya miyongsil jongan dona ikimor sa amale ajietsa haita afeba angolpi akitupi pai banale adita tulai khang sang jane chon chme thiu chu numei pasal hitabam hoya anyu mita chu sadam la gorma do wa khang kha ta chu icho hi banale so bite ho afi hi atupi dan afid atupira dan he war overcoming faith van noi lo tasan John in ni dia hokoma far John bunga changli van noi jo na tasan ti jo van noi kiti hi all the negative ju to aiwa se pai na problem have not temptation ipi hojo se atasan ha anitin jo noa khang mi ho tang ton che banga ama fir atin ju atin luwa amang ki bendo aje cha fe banga bendo yo tu lai ko chu ingai cha lu hom na su bi de ho hi chi ki ho luwa second Peter bung ni chang ana chu a preacher of righteousness adiketo second Peter bung ni chang ana ama aki bendo ki luwa aje cha bendo lu ki ho a bendo ki ho luwa hi chi kang mi hong chu chon phat na di na ke ta na thu se pi ki na lai cho ala pi do thu ya na yo ni sei diu na isei ngam diu na pi diu na a sei ngam thei hu na a thi nu ba nu na ga ni tu pi nu te pa te ho ngan he be tam do ba kwang bu sana se nu he no an cha pa tu mani a mo te su se da ta te Sapa tu mana abon wa afid dah abian tu. FTC bungup chang som lagu. FTC bungup chang som lagu na he Poland. Ta sana kada sil kita sil of Philippi kita sil ko kita eh pawa. Ho om poilu. Lum kita ana pa ko. Ta sana lumpo ki auna ti he om po choi le I hard cover na sape ho petroling chi ti le fix chi to lumpo ki ti hi thang ai bo te la ki ve da pa ho lu chang lam ki sa dang le ong lam yang le kiang lam yang le ta sa pum bi ki ve na he lumpo ki ti pa he hi chu ma ya polin e si pum ko chang so ma ta sana lumpo ki auna ti pa he lu chang nang kiang nang abon lu ku hai le lu chang bo brain ka ma chu na con ga hoi le ta sa kan cha de chu om pho ya op phang ta get point ya ta lum pho ki ti pa he le ta sa pum pi chi den na he ya chu a faith he seal of faith a ji ja ben chu a cha te ben chu problem ung lu lo wan chana wan noi bible ba da le khat him ya chon pham de lo me him lung kiu a say this a nice and so na violence filled with violence filled with corruption I did that filled with sexual immorality chilhala mi ki che wan ti le mi ki che ngi do jang ai lo ta na asang ge ta che cho la a feed him a cha te a gen chu lum pho ba nga a cha te gen a cha te ki biang long lu me ti ama feed abian ju tu nyang cha la na wi ni ho hi I fear with abian ju mai su pi te ho I ho ki su di ma sa
kisu thiên mà sao thế đi hôm lúa là cha thì hôm lúa thế này Isaac Feden apa Abraham abiang rồi cái gì rồi Abraham Feden achapa Isaac Feden achapa Jacob Feden suam lần nhảy là Joseph ai tài chi Nas Noah Feden patini gì cái pa tia atupi là gì nghe cho nên âm hồ thùng hi tua lấy sẽ bung bia population hồ pa hong sung ta Adama pensa Noah ta ka hi khang yan ham khang som he na khang som generation tam mi tam mi chu ke cho yo si hi pathian tui sa nga su le asu mang ta hello ham mi he yo se su mang ta chu no te family ti lo ba tu am ni ho he adama ko na he pa chu lo ba no a ko na pathian an sim pa chai te no a cha te chi la ai ve acha palin bin ko ham अच्छा पालन फिर कोई हम सेम हो ही कभी हम बाइबल सार का सैतान Jews हो ये ऊपर पेन Jews हो ऐसे पथिन हन नम हन अम हो अहिबिन चले Jewish race इतनी हम Asian मी हो असुत ना हुआ China, Korea, Japan, Asian mi ho, Jews ho alin pa chila hebet. Abana pa ko hamamin ham to black. Apa na kaw sab chula na black ho, negro ho, su ho, amo African ho Hoi lang black atam lo US and hoi am le African continent ako na Chingan bells black ho na abang pia abana atum na ko ham the faith ama hi asu pi de ni sanga apan phathebo na deri tu nagam ki ke le na hiti den tam ta phathebo cho ama the whites mi ka ho yon sap kang de mi ka ho ti European ho American ho, Canadian ho, Australian ho, New Zealand ho, European kita German ho, hello France kita ho, club kata na, the whites, the blacks, hello Jewish tumtata race kita generally kita he ipui pa hin kono na he si chunga ta population da pa he Dama ko na generation som ta ho chu chi ha ho chu tui sa nga kis mong ta a tie mang to tu a he no a ko na pathin vele chen chen se sa ko bela le pati adam le if tu pathin pathe bun pungan lang chi phan lang le se lo ta ti chi ha ho chu ki thana to no a he ke na le God bless Noah and his sons ati ko na Noah le atate Ata thum tu pathe boy dis takhat mama pathe boy wa leishena punguven leishen ludi minati he ata te thum yang ja wa he yo to he hi cho chi ha chu I hi wa he so bi te ho velet a fed ale dan chu ama jong pathe ne ki pasa di ta hinga ata te ang pathe ne leishen pumpia mi pa asid gom ta Tunin dang le kaya pathin ki pa na lung hai sa na ta san le le ran iki lung yang la pathin ei ma insung ei ma khangui ei ma generation na pathin na to de ta san dal pu te pathin I pathin pa he Amen. ya chu ta san be pathin lung tu ho o Amen. chu me po te school five la ki ji ho he if you can na ki ji ho No fe to yo tu na no tu to mai la de mai ko le hi ba ta ga we na ji do chu zo na o ye pu chu la ga I ho student ne u bi ping ta o Amen. I sa te ru pi ha ta san pa thim ke pa ta san lu le hi the lu he na fi ru la ya ma na fi ri pa thim ke pa lu na I fi ru hi pa thim ke pa sa lu na As you have been taught,
na kihil bangun kisado na kihil bangun na feru hi khamhan na kihil bangun na feru kham che sa Krista dung jan pha takan ati he to ki de ho ka ki tom le ka sain angai hon dap sa tam ne te akilla ba ne la de